Sube atau lebih igede PVR sing megai ulian pandemi COVID-19. Geginane sewai-wai di travel, sepi sing mejalan ulian sing ada turis. Cuma igede PVR jani harus meurusan ajak polisi di Subane Tawange ken polisi ini dadi pengedar ganja. Ia ketangkep di rumahnya di Jalan Pulau Maluku 3, Gang 3 nomor 9, Banjar Pelitasari Dauhpuri Denpasar Barat, Kamis 2 September sanje. Tersangka tangkep di Subane tim Uli Unit 3 Subdit 3 Dit Narkoba Polda Bali nerima laporan masyarakat ngorang ada anak ngedarang narkoba di lokasi ni ento. Pas geledah, petugas nepukin barang bukti ganja. PPR ngaku yen barang bukti ni ento anak kendaliange teken pelaku inisial INO. Jani pelaku ajak barang bukti ni subuh abane ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lakar selidikine. Wadir Narkoba Polda Bali AKBP Putu Yuni Setiawan ngorahang di Subane nangkep PVR, polisi jani subuh sedang ngembangang kasus ini. Tim Bali Express ngelaporang.